قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مؤمنين الكرام، حجة الإسلام والمسلمين علامہ آغا سید محمد باقر الصفی الموسوی سند انتقال گو از راتس مز. پروردگار کریم کرن آغا محترم از کروٹ کروٹ مغفرت عید لواکین دین صبر جمیل کرنے کا تھا. آگاہ محترمن جس مذہب اہل بیت خاطر بہترین کام کرمز یس حقیقتاً تھکن لائق کام. بہرحال آگاہ حجت جس ہر لحاظ یم مذہب حق خاطر مذہب انسانیت خاطر کام کرمز. پروردگار کرنس کروٹ کروٹ مغفرت. ام سند یم ساتن وچھان ام سن کتاب باقی چیز وچھان ام کۭژاہ ملت خاطر یم انسانیت خاطر. بہرحال دکھ واللہ امام زمانہ سن قسم سٹھا اوسم دلس مز کہ ام سنز کرہا بروٹ کنت زیارت. بہرحال میں بد نصیبس یہ نصیب کہ ہیوکس نا ام سنز زیارت کرت بروٹ کنت. پروردگار کرن امام زمانہ سند واسطہ امس جنابس کروٹ کروٹ مغفرت. بہرحال حقیقتاً یہ دکھش خبر حقیقتاً یہ دکھش خبر یتھس جناب سند انتقال یس بزرگ عارف عابد عالم ربانی محبوب سبحانی. واللہ حقیقتاً محبوب سبحانی اوس عالم ربانی اوس اخ سہ پیشوا اوس. بہرحال مہی بد نصیبن ہیوک نہ یہ حقیقتاً پچھانت کین. پروردگار کرنس مغفرت مغفرت کرنس. ام سن اس پہ احسان اس پہ احسان امس جناب سند. یہ جناب آو نا اس حقیقتاً پچھان کی. بہرحال تات کیا وجوہات. بہرحال میں ونکس وجوہات کریں. میں امس جناب سند یہ بیان کرن کہ ام سن سیرت یم سات وچھان صورت یم سات وچھان ام سن تقوی پرہیزگاری وچھان با عمل شخصیت خوف خدا تھاون وول انسان اس. حقیقی عالم اس. پروردگار کرنس کروٹ کروٹ مغفرت. یہ شاک عظیم ثانیہ سانہ وادی کشمیر خاطر وادی یت انسانی لوہ لنگرس مز یہ عالم اس ترایت نیرن. تو بہرحال اخ امید تمن عالمن ہز یمن نش پروردگار علم فصاغت بلاغت تقوی یم نمون آسان یم اسوا آسان یم اسوہ حسنہ آسان یہند ستن بیاکھ انسان ہدایت لبان. بہرحال کرن امس محترمس امس جنابس کرن مغفرت. ام سن اس پہ احسان ام اس پہ احسان پنو کتابو پنو تقاریرو پنو وازو ست پنو نصیحتو ستن کورمت.
یعنی کہ تہ ناظرین آسنو آگاہ محترم سن مختلف ویڈیو تہ وچمت یت مز کوت عزادار امام حسین اوس یہ پروردگار کرنس امام حسین علیہ السلام سند واسطہ کرنس مغفرت کروٹ کروٹ کرنس مغفرت کروٹ کروٹ کرنس مغفرت واللہ اگر نہ 3 بج رز تو مے یہ ام سند خیال آو آگاہ محترم آسا ٹھیک ون وچ میں بہرحال یہ نیوز تو بہرحال شاک سپدس واللہ اس سارنے پز ات غمس مز یمن آگاہ محترم سندس غمس مز غم تھاون کیاز کہ یہ اوس واریاہ عظیم با تقوی پرہیزگار سخی عالم اوس واللہ یہ سخی عالم اوس حقیقتاً پروردگارن یس امس علم و ہنر اوس دتمت یس امس پروردگار علم و ادب اوس امس دتمت تقوی پرہیزگاری اسنس عطا کرمز عالم ربانی اوس یہ عارف باللہ اوس یہ اخ پز پٹھن اس نشن گو اخ بہترین عظیم شخصیت گو اس نشن الگ تو پروردگار کرن امس جنابس کروٹ کروٹ مغفرت تو پروردگار تھین تمن علماء کرامن تو سلامت یت پہ اوتر آغا سید باقی صاحب تہ گزرے عظیم شخصیت اس ست واللہ پروردگار کرن امس جنابس تو ام سند لوحقین دین گوڑ صبر جمیل تو امس جنابس کرن پروردگار بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مغفرت کرنس جناب زہرا سلام اللہ علیہ یتھن عالم دینن ہنز اس ون واریاہ ضرورت تو بہرحال اچھ بدنصیب بدنصیبس میں بدنصیبس ہیوک ملاقات گژھت امس جناب سن پروردگار کریمس کن کرزو سورے سلم دعا مومنین امس جناب سندس مغفرت خطر تو بہرحال یہ مغفرت دراصل پنس پانس کران پان زینان تو امس جناب سن سٹھا حق امس جناب سن واریاہ حق کہ ام یت قوم خطر یم نظام خطر واریاہ محنت کرمز علم آگاہی امس من علم سمندر امس من یہ عظیم اخ شخصیت بہرحال پروردگار کرنس مغفرت ام سندن لوحقین کرن دین صبر جمیل کرنک عطا تو بہرحال مومنین کرام اچھ ات دکھس مز ات غمس مز سالم تو بہرحال یہندن لوحقین تعزیت کران انشاءاللہ امید کہ ام سندس جنازس مز کرو شرکت امید انشاءاللہ الرحمن